Emzimkhulu wezorhatsha e-Auckland Park eJohannesburg kulapho sikhona lisibethela khona ilode nansi ezithujileko. Uzophela inkuni kwamaye seziphelile already. Fanele sibuyele esigangeni socala kapha inkuni nani. Kunenye indawo ngapha la kuherezwa amalahle kugujwa amalahle. Akhathisa umongo amakhaza esivuke nawo namhlanje endaweni ngendawo. Abanye bangene ihlathi bayokutheza kwaphala kunjalo. The Exile Repatriation Project is about bringing our freedom fighters home. It is a moral duty. We are doing no family a favor. Ungqongqotjhe wezamasiko umemezele isigaba sesibili sokubuyiswa kwensalela zabalo likululeko abaphelele emazweni wangaphandle. Imhlalisa kabuhlungu umengameli we-America uDonald Trump imtshakalo ekhambisana nokuguduzela elizweni lekhaya. Ukeli sibone samukele njenganyana sifika nendaba zesindebele nje siyakhuleka emakhaya ngemakhaya kinguthulani Bongwe akwande. Besizo elirhabako bakhuthaza izakhamuzi bona zitshetshe khulu njengomana amazinga ayaphasi naphezulu nje lokhu kunjengomana kulindeleke izulu elikhulu begodu elinamandla elikhambisana namakhaza edrobheneli kanti indawo zesifunda seGauteng iziko lobujamo bezulu elizweni lithi kwezinye imfunda kulindeleke inkhukhula nokukhithika kwegabhoko. Muza kezinye indawo eGauteng zibone kungqono bona zingena isiqwa ziyokutheza inkuni nezinye indwanyana zokuvuthisa ngombana namhlanje kuvuke kuluma ngaphandle lapha. Labo bahlala endleleni nalabo badloga indawo zokuhlala ngibo ababetheke khulu nakunje. Iweather mayiso mele kahle sizama ukuthi siye ngale sigangeni sizama inkuni or mangabe unawo amandla uzama ukuthi ukhupha amalahle and kuba nzima kakhulu futhi ukuthi ubambe amathulusi kubanda kanjena. Ihliyong abata mthamholo le ka mo re dulang ka teng mthamholo hantlantle ka kwa ka makana akuna bogesi akhono ho lighta butofu tsa rona. Lazizophela inkuni kwamaye seziphelile already. Fanele sibuyele esigangeni socala kapha inkuni nani. Kunenye indawo ngapha la kuherezwa amalahle kugujwa amalahle. So nokuya lapha kunabantu abagadayo le ndawo ngathi yabo kuyabhadalwa lapha ama-10 bathi sithatha leyo mali ukubhadala. Nakumakaza nje kulambe kakhulu ngiyikhukhulu kunamafuthana thandwa kakhulu. Isitshaba esifana nenyamehloko nengiqada zidliwa kakhulu ubujamo bezulu nakunje. La uphekwe isikopho la namancina vele ukudla kwamadoda vele. Ngoba vele isimo sinzima ayikho isikhathi sokuthenga inyama ebovu ngoba yikona ukucheap khona lokho ngoba bafethu nje ubona nje akusetshenzwa. Umsebenzi onqabile kule ndawo le. Umnyango wezombuso ohlanganyela ukhuthaza amaSouth Africa bona tshetshisise khulu naligabhukileko. Labo basebenzisa intofu zerhasi, iparafini namalahle bakhuthaza bona batshetshe khulu. Umongo kani kunjalo nje likhambisana nezulu elinomoya kani sesikhithike negabhoko ukuthola umkhanyo ngalokhu asitshideze isangoma sethu sezulu. Sibawa ukuthi-ke khosihlathulele ukuthi-ke amakhaza angaka akhambisana nezulu elingaka kani negabhoko siyalibona lithi ukukhithika yinto ebangelwa yini begodi kuyokuraga bekubenini. Siyabonga kakhulu njengoba sisho njengoba sisemoyeni ukhona umsingo obandayo olapha engxenyeni ezingasenyakatho ophikelele lapha koPholokwane. Emva kwalo msingo obandayo ke bonke ababukeli bangavumelana nami ukuthi ke sekuyabanda kushubisa umkantsha ke engxenyeni eziningi ezweni lakithi. Ungaqala eMpumalanga ngiyongena eGauteng kodwa ke isimo ngenxa ukuthi ke le weather system siyibiza sithi cut off flow isimo sibi kakhulu uma ungena lapha eEastern Cape ngoba kulindeleke ukukhithika okuqhubeka kanjalo nemvula ezinamandla ezenza izikhukhula isigaba sesithupha sokukhithika okunamandla okulindeleke ukuthi kuqhubeke lapha eEastern Cape nemvula ke ezingathanda ukuthi ke zibe nezikhukhula. KwaZulu Natal imvula ephelezela ukuduma okunomgozi esingazilindela ke kusihlwa namhlanje njengoba ke selizilahle kunina. Sizolindela ukuthi lesimo osukwini lakusasa mawungena KwaZulu Natal kube nomoya ongathanda ukuba namandla engxenyeni ezimaphakathi nasendaweni ke ezingasogwini kuyongena eEastern Cape kodwa isimo sokukhithika
sokukhithika siqhubeke sibe sibi kakhulu uma ungena eEastern Cape ngendlela ukuthi ke ngaqhubeka kube isigaba sesithupha okusho ukuthi makuyisigaba sesithupha ukukhithika phinde futhi kube isigaba sesithupha semvula ezingana amandla ezingathanda ukuthi ke zenze ikhukhula kuthanda ukubona nokuphazamiseka singabona mhlawumbe kwezinye indawo sekuvalwa nomgwaqo noma sekukhona nje ukuphazamiseka kokuxhumana kwabantu noma ukusebenza kosuku nosuku kodwa ke bese sisho sithi amakhaza aqhubeke kuzo zonke indawo ezweni lakithi ungangena ngasenyakatho lapha koPolokwane ungena koSiyabuso koNdebele koKwaGofontein ungena koDelmas Standard Buff ungena eGauteng kanjalo naseFreestata lo belishubisa umkantsho osukwini lakusasa okanye lo belikubuza ukuthi ke umajazimanga ke emini ke osukwini ke lakusasa kodwa ke isimo sokukhithika sizonqamuka osukwini langolosithathu into esosala sibhekane nayo amakhaza ngoba amazinga phansi eksene entatha azobe sephansi kakhulu kwezinye indawo maphakathi nezwe sizoqala ukuthi ke abe ngaphansi kweqanda okanye kube iqanda kungasho nje ukuthi ke leli viki iviki lokubanda kakhulu uma ubhekisisa kahle amazinga phansi bese kuthi emini kubande nje ngokuphakathi kusuka ngolosine kuya kuyofika osukwini langolosihlanu kodwa nje singasho ukuthi ke isimo sezulu esithanda ukukubuza ukuthi ke umajazimangaki makusemini kanti ebusuku likubuza ukuthi ke ungubongaki mawulele Simanga siyathokoza. Siyathokoza. Leso ke bekade kusangoma sethu sezulu umkhuchula kwaMsimanga. Kani ekhasini lethu leFacebook sibuze ngayo kanye indaba yelothele. Bona sowuzikhiphile ingubo ngekasini na ngoba nafikile amakhaza begoda afikele futhi. Asizwe umbono wakho mbukeli welandela. Mkhathi mina ngitosa umtsogwane ngaphasi kwamadrasi mkhathi indaba zembawula mkhathi ngiyasaba zingozi mina ngizilungisele ngakho ukuzivalela endlini kulamakhaza ngalo ngiyaluza ngingazi la ngiyakhona injazi namabhuthu sezilinde mina ukuthi ngigcoke ngikhambe nengubo zisikune zinuka kamnandi mkhathi mina amakhaza ngwalindile mkhathi ngoba mina la ngikhona ngifuthumele ngimbethe mkhathi ngitshela ukuthi weekend le mkhathi angiki indawo khona nje sengisehlathini ngiyakapa ngoba ngizwile bathi liyeza nje impela igapho kumakhaza indlela abayifuthumeza ngayo akube indlela eziphephile bangabasi imlilo kushe kulimala abantu kube nemphefumulo ephumayo Esivela ngaphandle namhlanje siphethe ezithi umengameli we-United States of America uDonald Trump ukhombele amaziko wezomthetho eLos Angeles bona andise ilihlo njengomana kusuka irawurawu nje abatshakali baphikisana nokubuyiselwa emva nokukhahlunyezwa kwamaphandle. Kani nasiragela phambili endabeni zethu zanamhlanje ukhutshiwe esikhundleni sokuba ngumengameli we-ATM uZungula ojanyiselelwa lapha-ke ngoprofesa uSiza Nongqunga. Nesikhutshiweko i-ATM ethe isiqundwe sisithethwe ikomite ekulu yehlangano le ukuhlukanisa imisebenzi yokuchochozela nokwakha ihlangano le. uZungula uyoqalana nemisebenzi yehlangano yeParliamente ukuthi uNongqunga aqalane nokukhuliswa kwehlangano. uZungula uneminyaka 7 lilunga le-ATM kanti uNongqunga umsungula abuye abe mholi wezekolo ehlanganweni le. I-ATM ithokoza uZungula ngendima elimileko ehlanganweni le. Asiragela phambili kodwa insalela zabahluhelisi ababeliswana nebandlululo zizokubuyiselwa eSouth Africa ukusuka eAngola. Lokhu kuza ngemva kobana ungqongqotjhe wezemidlalo ubugwali namasiko uGayton McKenzie amemezele isigaba sesibili sehlelo elithwaya mlando lapha khona lifaka hlangana amajima ahlanganiswa eAngola, eLesotho, neZambia, neZimbabwe ekuhlose ngalo ukuthola nokuthwaya indawo ezimaliba wabahluhelisi abavela eSouth Africa. Lingene esigabeni sesibili ihelo lokubuyiswa kwezinsalela zabachochozeli ababhubhela eAngola. Lokhu kunjengomana umsebenzi wokwemba abachochozeli abalwela ikululeko esiphila kiyo namhlanje le uzokuthoma ukwenziwa. The Exile Repatriation Project is about bringing our freedom fighters home. It is a moral duty. We are doing no family a favor. It is a duty, a moral one. It's a national responsibility. Nanyana ihelo laphambilini lokubuyisela abachochozela abanye nganeno lingakhe ngelithwenye ngonobangela ukuthi bebahlelelwe amathuna nje
kubonakala ingasuthi amathambo ase-Angola azokuba sitshijilo ngomana awakafunyanelwa indawo. Nanyana kunjalo isiqhema sephiko elikhethelwe umsebenzi lo sinethemba. We do believe that many of the remains it will be possible to recover them. There's no war where the body of every soldier is recovered, but we are going to do our best, and we are very excited to be able to work on this. Ihlelo lokubuyisela amathambo langaneno lifaka hlangana ukubulungwa ngobutsha kwamakhoyisen ama-58 eTlhagwini Kapa. These ancestors were treated like objects and as objects. They were displayed in museums, studied in labs, and held in foreign institutions without consent or respect. We are correcting those injustices now. Uhulumende ukhuthaza imindeni ethinteka ukuthi ivele ngaphambili nelwazi elingasiza emsebenzini lo. ISouth Africa neMozambique wesivumelene ukuthi ukusiswa kwemali kuyafuneka ukuthuthukisa imthangalasisekelo neteknoloji emkhawulweni ephakathi kwamazwe amabili la. I-Border Management Authority kunye nabalingani babo i-SARS okuliziko elibuthelela imali bebabambe umhlangano wamalanga amathathu lapho khona bayokulumba amano ukuthi bangayithuthukisa njani umkhawulo weKomatipoort eMpumalanga. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano nokuqinisekisa ukusebenzisana nokuvumelana. Ibandla elilawula emkhawula i-Border Management Authority ithi kunetuthuko ekuthuthweni kwempahla emkhawuleni weLibombo. Namahlelo enziweko wokwakha umkhawulo munye nokusetshenziswa kweteknoloji kuzokwenza ihlelo le-blueprint ukuthi lisebenze ngcono. Today we are meeting actually to review what we have implemented thus far, but also to plan on the longer term issues that we are supposed to implement to make sure that we achieve this particular objective. The ultimate objective, by the way, in terms of the movement of trade, is to achieve what we call a non-stop border post. IMozambique ivumile ukuthi ukusetshenziswa kweteknoloji kunye nemthangalasisekelo kuqhakathekile ekuhwebelaneni, ukwabelana ngelwazi nokulwisana nobelelesi kunye nokungeniswa kwamaphandle. I-World Bank ithi izokwakha ngobutsha imkhawulo ukuthi ibe sezingeni eliphezulu. Through this program, we were able to contract a consultancy company that did a review on the situation here at Lebombo, benchmarked against the best practices and solutions elsewhere. Ukwakhiwa ngobutsha okhu kuyokuthoma ekupheleni komnyaka. Ikulumo le efake ijaji uMokgwatleng emrarweni kamagama awatsho ngolosihlanu kanina kathoma ukusebenza namhlanje uthome ngokunqanqabeza balingani bakhe njengomana ahlatshwe kulo ikoro yezomthetho ngalokho akutshoko. When the JP asked me, why were you not sitting, or the DJP, why were you not sitting on Monday? No, we're waiting for Advocate Nisi to come drive back to Joburg, to wherever, because he was running a marathon. This is South Africa, run by blacks. I can tell you now, even if you call me an Uncle Tom, I don't think a white advocate can have the gall to ask me that. Never. Ikulumo leyi efake ijaji uMokgwatleng emrarweni wahlatshwa ngamagama abukhali nayikoro yezomthetho. uMokgwatleng uthoma umsebenzi namhlanje ngokunqanqabeza sichabeni nakubalingani bakhe ngomsebenzi ngakutsho ngelesihlanu. I wish now to tender my sincerest apologies. It's contra my nature to do that. Ijaji uMokgwatleng urage ngokukhuthaza amagcwetha wamangalelwa bona angazifaki imbawo nangabe abona ngasuthi akakulungile ukuba sekondlini eqalile. The gentleman in front of me, if you believe that I, as a judge, I'm so useless, dumb, baluka, moho, etc., and you think you can't get a fair trial from me, please tell me. I will recuse myself. I don't want to impose myself on people who doubt my integrity, honor and dignity. Umbuso ufaka isibawo sokwethula inthombe ezili-16 sommangalelo wesibili uBongani Ntanzi, embili sommangalelo wokuthoma uMoses Biya kunye nasinye sommangalelo wesithathu uMthobisi Mncube ezajuda ngamahlongothi amathathu ahlukileko. Inthombe zikaMncube umbuso othi nguye wadumuzako kusola bona uvela nezinyo legolide nemiyengo okuyihlathululo eyanikelwa ngomunye ufakazi owafakazako. In paragraph 3.1 that it is
respectfully submitted that it is in the interest of justice to allow this evidence, as it will assist the court to adjudicate on the issues that are in dispute, and that the evidence is therefore relevant. U-Advocate Charles Mnisi bekangekho ekhotho namhlanje, kanti ummangalo lokuthoma nowesibili bafuna phendula isibawo sejaji okwenza bona icalili livalwe ngaphambi kwesikhathi. Ungaphundwa lihlelo asikhulume Let's Talk kusasa ebusuku ngo-9:30 lapho-ke kuzabe kuvezwa indaba yobuketekitshano benzwa ngekundla yezokuthintana yokufuna ubudlelwano i-dating site iTinder. I walked into Tinder looking for love, but I lost 500,000. Unfortunately, Olorado lost her life. Avula ifoni yami angazi ukuthi ungene kanjani. Then ngimthola phethe umese waqala lapho kungikhama wangishaya ke. Bukela uhlelo iAsikhulume Let's Talk ngolwesibili kusihlwa ligamenxa ihora lesishagalolunye. Liyaphinda ngolwesithathu ngehora lesithathu emini ku-SABC1 Mzansi for sure. Nasibuya entolo. Ngithanda ukuthokoza kakhulu ku-NYDA ukuthi bangifande ku-business lami. Namhlanje ngine-business liya operator. Ilutsha libuthene eholweni yomphakathi ethemba lethu hlango kwamhlanga lokumunya ilwazi letuthu. Sisaraka nindaba lapha kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Kutholakele inkomo ezetshiweko ngokusa kwanamhlanje eMthambothini eMpumalanga. Ikhansela lendawo umncedisi Dlo uthi bathole umtato obazisa ngokuthi kunenkomo ezivulelwe ngesibayeni emsinothileko. Ngifonelwa lunga leforum ngemasokaneni kanye section khona ngeMthambothini. Wathi ngathi kwethiwa inkomo kwaMasombuka. Then sithe nasivukako ngafonela amaphoyisa ngaya lapha kwaMasombuka. Sathola umhlala sawulandela. Sithe nasulandela umhlala lo safika ngehlathini then amaphoyisa asithola ngehlathini solo umhlala siyawubona. Athe nafika amaphoyisa beyakhamba ngeveni emhlophe. I-open park nje ayikamakhwa ni. Nasikhamba kusilandela umhlala sathola iveni emhlophe hlangana nemithi. Iveni le ithena isibonako yathomuza. Isanawo adumuza badumuza amaphoyisa adumuza ngamandla ke bese ke bagcina sebabalekile. Naloko kudunyuzwana nje inkomo esizitholeko lapha eduze zibalekile ngenxa ichata zathinga lezabaleka. Nasifikako lapha sithola imveni ezithu i-VVTI ne-GD6 bese ngaphakathi kwe-GD6 kunenkomo embili ezibotshiweko zibotshwe njengembuzi. Emaphoyisa aseFalbank kanye naseSiyabusa sekavula icala lokutama kubulala lokwendeke nangabe botsotsi bahlasela emaphoyisa. Baye bahilitisana lapha enzaweni naseFalbank kanye naseSiyabusa emva kokuthi labo bozidlani baye banjonja inkomo leti-11 kuze kusenjalo nakufika emaphoyisa bashiye leto timoto lebe balayisha ngato leto tinkomo leti etatholakala dine. Ihlangano ethuthukisa bekhuthaza ilutsha iNYDA ibambe amahlelo hlangana nawo kukhuthazwa ilutsha ukuthi lizithuthukise ngamakghonofundwa nelwazi. Kani kubuye kwakhuthazwa nelutsha lokubanyana nalinamabhizinisi eliwathomileko libawe ukusekelwa. Ilutsha belihlangene eholweni yomphakathi ethemba lethu esinginisa kwamhlanga. Ilutsha leSouth Africa lomele ituthuko nempumelelo. Yeke nakuhlatshwa umkhosi bona kunembondo-mbondwana yabantu abatsha basikimela phezulu. Ihlangano ethuthukisa ilutsha i-NYDA, i-NYS, i-SA Youth, umasipalata weThemsiliyani, inhlangano zomphakathi nabanye ababelani basebenzisa inyanga yabantu abatsha bona bangalili kwaphela namkha baphutha imkhono. Nakunelwazi abaleqele bazihlomise ngalo. Khulu ebesik-encourage namhlanje ukuthi abantu abatsha ba-participate ku-NYS ba-volunteer so that they are able to gain experience and also assist ama-communities abahlala ngaphasi kwawo. So we are encouraging young people to really take this opportunity bayiberegise so that they can be empowered and bakwazi nokutshintsha impilo zabo. Ngokunjalo nomasipalata weThemsiliyani obekajanyelwe uthi uyawasekela amajima afana nala we-NYDA.
Siba challenge ukuthi bangaqala ukuthi igovernment izayenza yonke into nabo bane responsibility ukuthi ezinye izinto bazithathe bagijime naso bazokwazi ukuthi baqede indaba emkhakho lesinayo ngaphanga kwamasipala. Abosomabhizinisi abasakhasa-ke emkhakheni ehlukahlukeneko kubalwa kibo abenzi bamafilimi bebalapho. Sifunana nabantu abatsha abenza amafilimu sifuna ukuthi beze sizokwazi ukukhangisa amafilimu abo sifandwe yi-NVF ukuthi showcases like amafilimu acha ukuthi amathuba afana nalawa asingawathathini kancane sihlale ekhaya ngoba ulwazi liningi la elikhona. Ilutshe elizuzileko kulehlangano ethuthukisa abantu abatsha liphefumule nganasindlela. Ngithanda ukuthokoza kakhulu ku-NYDA ukuthi bangifande ku-business lami. Namhlanje ngine-business liya operator bangithengela ama-equipment we-bakery. Abantu abatsha bakhuthaza ukuthi bangokukhuthalela ukufaka imbawo zokusekelwa kwamabhizinisi abawathomako. Baphatha amaphepha aphekelelwa zimfanelo zakhona. Kezimali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Siyaloshisa ekhaya ngomvulo ukuthome iveke emakhaza hle ligabhogile akuphume abosiyolalaphi nawuthi uyaqala ke lapha endaweni zangePumalanga Kapa vele igabhogo likhona lize nezulu elikhulu elinganiselwa lapha ku80% nokho ke livulile eJingalanga noma kunjalo amakhaza wona akhona kulithike nalapha emkhawulweni wangale ngePumalanga nalapha kwaZulu Natal sibona nakhona ke igabhogo likhona abantu bambathe bafuthumele bebayelele kilezo ndawo sokuragela phambili sicale ukuthi ngakhani kusasa kunjani na nasicala ubujamo bezulu kanti ke siyabona ukuthi kuno ngakhambi kuhle ngemchini yethu nokho ke nako seyibuyile asiragele phambili sibona lapha ke izulu nge80% lisesenjalo esifundeni sangale ke ngePumalanga Kapa ayancipha amathuba wezulu nawuthi uyaqala ngale ke ngeFreystata nasithi siyokucala ukuthi kusasa kunjani sithola lapha ke igabhogo elimbihle endaweni zangale ke ngePumalanga Kapa nezulu likhulu ukuthi ngale ke imjijo iduma kumbi sokuchidela ukwazi ukuthi ubone ukuthi anjani amazinga wokushisa kusesenjalo ke kusasa sibona lapha ke igabhogo liseselimbi kanti ke kunomoya endaweni zangale ke ngakubodebe niGauteng imakhaza njengemfunda zonke yenibathe nifuthumele nesifunda sangale ke ngeLimpopo nakhona ke kumakhaza abantu bambathe bafuthumele esifundeni sangeLimpopo sibona lapha ke amazinga lapha ephulukwane athi 15 ukuthi ke ngale ngePhalaburwa kungconywana neThohoyandou nge22 nasiyokucala isifunda sangale ke ngeMpumalanga sibona ke lapha esikhukhuza kungcono ukuthi ke ezinye indawo zonke kumakhaza khulukhulu ke kubo Emelo amazinga ukushisa ngemva kwamadina athi 11 kwaZulu Natal nakhona ke kumakhaza njengendawo ezinengi Kokstad ngemva kwamadina yi5 Richards Bay nokho ke ipholile nge22 ngemva kwamadina lapha ke iPumalanga Kapa njengoba sibonile ukuthi liyawa igabhogo isifunda sonke simakhaza mbathani nifuthumele kilezo ndawo khulukhulu eMalitswayi lapha ke eJingalanga Kapa nakhona njengendawo ezinengi kumakhaza eMossel Bay nge15 lapha ke George nakhona nge15 eCape Town nge16 degrees Celsius ngemva kwamadina lapha kuseTlhagwini Kapa nakhona kumakhaza khulukhulu eSutherland nge-1 ngokuhlwa bese kuthi ngemva kwamadina yi9 lapha ke eFreystata nakhona ke kumakhaza njengendawo yonke eSouth Africa abantu bambathe bafuthumele nesifunda sangale ke ngeNorthwest naso ke njengeSouth Africa yonke sibona kumakhaza abantu bambathe bafuthumele vele ubusika bungenile sibona negodi ngesikhathi esilandelako dilo